o jaagorɗo ndenago kiɗɗo fewndo laamu Alpha Condé ko guyale jawle ɗuɗuɗe jiiɓo jawle e laɓɓingol jawle hino noddire ko faransire blanchiment de capitaux wonno ko tumirano. Docteur Mohammed Jaane hino nadano e ngo kaso mawngo Konakiri gila lewru jowa ɓuru 2022 ko hanki pellital ñawore nde yani o fawama kaso ngo duuɓi 5 ngo o nadete e muɗum e himo fawa yoɓugol milliarduji 5 kalisi faran Gine e ko watti e ɗum milliarduji 500 ɗiyo jonnata gouvernement Gine on sabu yaggingo jiiɓo jawle. Hare ñawowo e ndu suudu krief hino landi jaɓitugol jawle makko ɗen fof woni cuuɗi wonɗi Konakiri, Koya, Dubrika, Kankan watti ɗon kadi kaliseji makko ɗi o mari e nder banque ji ɗin fof. Ñawowo hino landi fahin yo ngal pellital feƴƴine ko jayndeji laamu. Hare docteur Mohammed Jaane holluno wondema jawle makko ɗen hino laaɓi sabu hade o jannene ngal duɗal mawgal Gine nodditengal Gamal Abdel Nasser himo holli jawle makko ɗen ko ton iwi. Mammadu Jongaasi BAH Konakiri, RFI.